Hasan dan Husain cucu di Nabi, anak Kak Siti Fatimah Tuhra, keluarga Hasan syahid dalam perang, syahid di Husain lamar rumah tangga. Hasan dan Husain cucu di Nabi, anak Kak Siti Fatimah Tuhra, syahid di Hasan rubah dalam perang, syahid di Husain lamar rumah tangga. Allah Allah Allahu Rabbuna, Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun yang tu bahasan kenang rayuan tipe baraja katempo lako hai puteri jen ulang kawin dudongan gata katempo lako hai puteri jen ulang kawin dudongan gata di pohlako dohan ditem cuk Laila cikin bengeh geraja inang ropike lahir ngan batin raja bil zalim pengaruh lua. Allah Allah Allahu hasbuna, Allah Allah Allahu Rabbuna. Hasan dan Husain cucu di Nabi, anak Kak Siti Fatimah Tuhra, syahid di Hasan